Jotono lamchok saw Rajhani Khopo channel dikhiya ail mukhe Dabin Chompring se Mizoram Assam Tripura Manipur jotoso jaga boin che Ambasa subdivision ni brurong ba pandawa poila khe kaham khupor mai samose bo mami khe brang arawa ambasa wa jotoso bru tone romba pandawa pal kaham mokhe bokhese Bruirao SDM poila ongkhe ambasa wa se posting ongphaimon ba pandawa akhe bodikhe ambasa wa skaung phuno scam brui ke SDM ongphai phio abuni yagwo chongno phi ha tre brui tini brom yokma mkhuyo brom yokma ringkuriang bongpho uchi ha poila arwa SDM ongphai phio akhe abodi wono skaung wo court ni phono bru brui ongye Puila Orchona Riang Magistrate Kia Ambasa was so pipio. Bodikino Tinio Brui Maro Habakamo Nuru Kie No Pio Mamike Bokeha Song Kokmaka history se Tinio Bru Brunim Seo Puila SDM Onema Kie Chong Main Pimoropo Arembo ye Bodike Tinio Tre Mang Tonai Brim Toneropo Tawa Pore snungye tongnero nang bongno nai suye bodike officer kaham ongye bai khonen ba panda marong pho ma siriphiyo khaksa ha tre bidi ta mai sonen ba panda wa buskawara jahani khobo channel mai khenang kroye tondi